Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki nong yalam jong ka ilaka nong kle East Jainti Hills District ne kasni kelapan pau baka ilaka ka pediang ika karkhana Shri Cement Limited kadai baka roi kapar ka yo kam yo jam kinwan ha ka ilaka hi baro kawai. Habakren baki nong tho kubor ha Shillong Press Club usketri ka ilaka nong kle uba F bare ulo ong bakum kirang ba agi ba pet ya ka roi kapar ka jing sa din ka jang kipat ba ki pediang ya ka Shri Cement Limited banwan ra ya ka roi kapar na kata kadau ki pediang bad kidon ka jing kermen bada ka jing wan jongka kan wan ra ka jing start ka jing nang bad nadu basdang kilaya penbet bad kani ka karkhana nadu ba yo kam yo jam kalinti ka singkien nadu ka jing siu bad badairu ban siu shi ilaka ngilaya le ya kani daga jing penbet lang hakmat ka dorbar ula karpat iki para do para snam ban karshan lem khnang ba kashnong kan kiu bad kipat nong shong snong kinyo ay kalat ban pha iki khon shagi school ki babiang na kalyang kadaloy ka ilaka nong kle uba en suklan habakren bakinong tho khubor ulo ong baki wan hangni ban per ithu shigi khon ka jalawaro kawai namar kum ka ilaka redu ka basdang ban pediang ka Shri Cement Limited kilaya menjur lang udaloy ula kerpat ru ya ka seng bat kinong yalam ka jela ban yarap ya ka ilaka ban yarap namar kum kinong shong snong kia kendu bun kijing lada yanu jor bat kibenta jong ka jela ulo ong ru bakidon kajing ikut bat kani ka karkhana kum ka school ha ka ilaka kabalaya kren baka company kan ai ka wei ka school nadu nursery hadu class 12 baki khon gikti jongki kin yo ban pendep ikijing puli ngikwa ban roy ban par kum ki khon ka jela Meghalaya habaya dei baka jingmi iki nong persha na kalyang usketri ulo ong bakin don ka e ban kan tho iki namar kidon la ka jong ka jing sothu ka jongki ulo ong ru balada ki tip ya ka daw baki persha na kalyang ka ilaka kan jin dala ya kendu ban sngap ya ka daw balai baki persha Henry namar bakim tip ka ki ban kren Wan hole ban snow akmat jongpi bat chaginong song hi jongka jala Meghalaya jongi hage jingi dei bat kenle ke jing wan sen karkhana jongka Shri Cement Limited hang te ka ilaka jongi ajing sya ni kumti ramba kibapet ya karoi kapar kajing sa den kikun kikti jongi hang te ni amnot ban idon kajing tmu ban pediang ya kene ke Shri Cement hakan nong rim ban wanra kajing gelat namara kajing syam ke jongi ba kajing yo jongi ni im hagita kijaka ni sa den habarok kika namara kajing du kaban ini kibiim hakite kijaka dena kata kadau ni diam yang cintuwa coba Shri Cement Limited ban sin hakana hakite kijaka joni ban dagi cingkermen joni daga jingwan coba Shri Cement hamte ha ka ilaka ka joni kan wanra ya dicingkela ka roy kapar ha ka yok ka kot ha ka jing start jingnang ban habaro kiliang dena kata kadau ni kum ki nong chong snong jong ke ilaka nado kesdang jong ke dekam ni lei penbe daga jing tiep bad daga jing manjulang ki nong chong snong ko jong ke ilaka jong ni na kata kadau ya chikman ban ye penbe bad ke ke company rangkat ki jing ikut ki bangi ye put bad ka nikas cement plan kaban ai ke cimentoy ini nado kayo kam kayo jan bad hado kijing siu chengi kum kitrai chok ilaka kani mislo thu bakawanra kajing tula bad cimentoy ini kum pikun chok ilaka alor kita genorin idon sibon kijing penbe bad kani company kibade bad ka roy kapal hage jingi dei bat ka jingnang ke jing stan hage jingi dei bat ka umbang ko undi kilenti kisurok kibaga dei ban wanra ha ke elaka ka jongi dei na kata ka daw
ngi kum kinong song jong ka ilaka hamte ngi biang sawa ya ke company bat ya kan itu nginnom le dakabale tu le abre enre ngi penbej lang akmat ka dorbar akmat wobul balang amre da kecintip joy padaloy jongi jongau fitri jongi member jong ke isi jongi enre da kecingi penbej lang akmat ka dorbar gabangi ya penbej bon teli ki cingilang dorbar ki jongi kumta nak yang jongang nak kepat ya kinong senang jong ka jela me khali ya jongi ki paradok ki parasnam jongi bakin ai ke cingker kersan lem ya ke cingmu ke jongi namba ka thain jongi chete ke pasat den bat ka badu bangin yo long lem kum belong ki we pat bangin yo lan ban pen kiu ya ke jingnang jinsta ban tha pule ya ki kun ki ti jongi cheti school ki bakam bha ki bodon sesor tina kata kadau ngi kum ke elaka ngakam sekretari ngai tre lang rangkat berdoloy rangkat bat ki member jong ke isi rangkat lambat upai ba ngindon keno ke jingle tu ke jingle apre enrei kene ke kubor kalong ban pensnap chakinok jong ke jala me khalia jongi bakin snow ha ban ekerchan lan ke jitmu ki jongi nam ba long bruman jongi hagdi ceka ngigirmen bangin long bruman tambah beliau snow yang kecil keren jong sekretari jongi jong ka Iwan hang ni yang kapan itu sya kikun jong kami saya berapa ni ma ikum ke ilaka ngadu ni sedang ban pian ya ke sisinya khantam yang jong aku doloy yale sidon ki ba kren hangai kum doloy namdan kabor dali hagaji menjur lang jong ki babon balang ngasu ai tangga menjur manyarati ya keno kam kabagi ya pembe apo elaka kena kata kadang ya don mafung ni kumtai nakakpat ya kami ya kisem ni ki nong yalang jong kastit ni kaya jeng hibrok we bakin sekau ba ban nyarak ni man ya trelang ban ni amar ni antei ngidang long ha kinung kudong imdon hidup Nikerdo sibun kijika hagaji jangi abang ipet sabi pat kipang jong ka nikaraya ni tinugong ucap nga tujay ban ni kajo sinan kamdon kono kajing ya ngin ya di ngin ya tit ngin ai kawan da kajing kut bakin treda kaba abainong jadi kun kikun jang ilaka kat kun jimi jang bima kibadon kibakade ban pengi nakata kasidan plan kalangin yakut jang ta kadong rin yakut bat lengi yapulong sibud kidorbar jang ilaka lagi por bangun chua kunyo kaya ka baro tamwero ndon makantai ndon makanga te ni siyumun jor ban piang ya kata jingwan ja mesisimen alor kanong rim ba ni ya hunlan ni ya ngitlang te ngaku mudro nga siyo ba nai ka ding siyo yang kecil sinemu pakai ploy ban wan cemi lamba ki commission
kibangide banyakut banyo kono yot jam kahi orang jam iji ikut kumba video skeo da keren sutri kawai kabamang belum kerpan kalau ke school kun jomi hidup di kenduk tidak dikadinya keren dinyekut bat kasinan bahkan air tinggi kawai ke school kebanadu nursery school hadu kandidat 12 namba kun jomi jinyo ya jinang ustaz te nga nakaliang nga kumdroy halor kanong rim kabangi yakut pagkasinan chusinen kakung gadinya tu jong sasari ni bawa sto sa time lagi ni yakwa yak takaroy kapar ha kani kapor kabangi ni yalan ban piang ya kani ka sisigan ni kwa ban yaroy yapar ha ka ri iboro kowe kum ki khun jong ka ni khaya nolor kata ni kwa ro ba ki bangimla ni kerpat ya kiwe makin ya lem ini ban personal tu lem ini kenang ba ka company kanang la ban le ban bor halor yang ikum tikun kanyo trap jadi company bagi tang kendang bilang pun man sega banyada ya isbetul isnam ibadan ko elaka nuksa ko ka pollution nata agani gejing ta i umbam di nata i indio siap landa konta kan ta i binong sang nom demi disebut kan mentoy iu gejing roy ka bobot den dari gejing job ka jingkan men demi bat minta apil sen company kan podien yang tu kendang melayat ba implement ni kendang nang ba kajingnya sepang projek kanong jing ku yang kedong kesna jomi yang diperamarkan wala kilong bepersa ligo yang ru untuk yang seng bedan tempok kapri nyotre nyusum ba ka roy kapal jong cipenta jong di parado persnam kanong ni kecing mentoy ya kari ba kejat bendriu di parakasi di hagawai de betul jingkili ngaman yang ngidon ikengom bahkan terikat tu kita kinon kanon tak ya kalawai jong ikunti kelka akaman trei di kantrei harta kapom aiwai lis di nantu kan hapan ai kung kabaisnyam dan juga commission di ni ai ha kacaka jong ke elaka kabala dia don ikut isma jong ke elaka bab haki ni dikendiak senam namar baka slow dan ika suki kata jengyo ikin ja company le kila penroy kila don sisa ki badal yang itu bijaka nega dormam elaka pelun lang bagi ni ai mo jong isi ngila ai di pensai baka elaka ka kloy ya kaban ai ke compensation bat mentala dan nang le tange ka ba ka kilong ko block 1 bandala poy ko por ni sanang pendiap di block 2 no fi ngata ka ti ya tu jaka ai don ke siu ke compensation ya di try jaka untuk kanong koy tu subah bagi korlang ni baro ki bagarsan bat ki bagsa te kata ke jingkangna hang ne hang tai ya ki bagsa bukimla banwan chere tu te na ke diam nong ikung pi elaka ngim don ke jingti ban don ni lu ke jingkle ban khangla ye ki tu ki ba persak ki ba kwawan chetu ye kata te na ke liam jong ni ngim snowe ngim don ni lu ban ong dokum no mari snow ake jing snow jong ki wei ki parlo ki don la ka jong ka normin
te ngindon jing kentok ngindon jing ong ya ki lada ki sengmala lada ki hima ki baye jan put jan sambat ni lani wat ya gino ki babersa te ngindon jing sai Kani ro projek keketalan ke ilakan situ. Kani te namar ka ilka jongi ka don sha phang mi sni na ka ilka sngabi te hage jing ya de ba ka jing ta nga tharai te kamdon ni mo kono jing ta Kaya ba pamang itu ki ilakas tu ki balo ka. kan kumbala ong mentan kinong sa kidon la ka jong nong Tiban batay yang kata kecil persa cong kiwe ban detil te nginjin dalam kloy ban ya konsol ban de penbe lada ya ki masuk ngala de ino kisenu te na kata daw ya tu kecil persa ki de don di ban no Kano ka jing ya kano ka kenja projek leni nono ka kam dami nong kersang per nong persa ting teng ding nong persa ukwa mo ban pin i yaki opinion du yaki viewpoint du yaki ni kita ting long ta ti haba i la ban pen secret ya kata ka jing ngau ku jong ti ting i pumbaka long sisa Hendroi ni ya bekat kong kiti kendon balarai da gedor bar elaka dengan kesan ya kini ka projek namar kalong na ka benta ka jing mentoi nong song nong elaka bat ki elaka marjan rengga ki parado prasnam ki badan akling kini ka priu nyutre tingim dan batong nang tak sing malang ni pring nang ya wer penban ban yarap lem ni hakaban pen orlong ni ka projek nang makita kijing mentoi jadi kijing kiu jing roi in yo ban yo jaka hagti ka dong ka ni ke biri nyutrap nang baga jing biri kan nang kiu babalong si benta jang ka yesna ilang kasun benang kasniu ha kecekapan prolong itu publik hari itu kajenjar ha ban poiseto Tingi kungkino ilam jong elka nila penbenang po jong elka ba barok ini bani wance tuka pagpikari. Nre ki bomdon kali kiya dikejar tegum po resto ki poetang kito kisnong ki badon mar jan mas nda pat tuka seka pabelong. Dena katagadaw segi dunaki wance tuka. Bagi on ngitip tina kali yang jong ingim don jingti. Tapi ki pres media ada pitip ya kata tengi ong lekum noba. Ki ong pitip ba don ki ba kersan ki ba ti. Tengi na kaliang jong ingin don banong. Tengi kaliang jong ingin oru. Ya ki nong ti ru ngim itu. Ya gitu ki ba ayu ru tur ngim tip. Nama ngila perbet ba kumba ong menswa ya ki nong persa ya ki nong liang kidai banyawan satu ban pensiau yang jing sengau ke jongti. Tapi itu jing ti yo tu surok ngila dep ong iki naduk menswa bagi ngim don dikit yo tu ke jing dai. Ngas sengau ke jing ong jongti ngitip ba naliang jongti naliang jongti nong persan kiti. Tapi ya kata te pi tip te naliang jongti ngala ong bagi tip. Dikelamat jing tepat menawar ke ia ke Ake ngi ong iki ba ngim tip. dikelamat jing tepat. Ngim Nila kan sinyo. si kentian merap mo gaji ti ya usurok kadai kejing dia ka ba mangi ki bor elaka rongin tip bat ngir ngim de kubur ye kom koto lokan manjia apa elaka jini leksi ka ba long kejing le ba peneran ti ngiru ni terkan bin ye kejing le kom koto nama ka puki heling kamu mo everybody mo has the right to mo kan i kejing sneo jing e Kause kajian man to tengir ngintip nginang ang lengo itu. Kejing to kejing Filipina persan manewat tangba 4 tip. Hiru la ai ban ski. Hi pan na hi ke sorka kala ni ban ai.
To hab juga mati nga. Katno sen di Kampung Roy, ubitaw surok, pitip, at sinong-jongi, katno peu sen di pan ya sokar ban house surok. Namar wisitom, akalit iwan kekit ke ba, kamtam babajia bapang wisitom. Dia kesokar tapi Bila ada menu bawa lewat tenip dia, ada dia menghiru berpelebaran lewat ngip yang surat. Dekat nutam, ada don kitu ki company undai tanggil rezeki. Ngila persangnya kena kam nedu ka lafaz company. Andre kiwe pat kim ailat, bagaroi ka patan wanang tu bi. Naga taga daw ngingi kloy, ada don menu baban irap ini hante. Ngiyo i kecing duk kecing kerdo. Ngiyo i kecing sadin jogi ha kecing nang kecing stad. Ngiyo i kecing sadin jogi habarok pilihan. Tong surok ubedon tangsan kilometer. Nginpan na kesorkar. Kam tersat. Tekan tu tamle kita ki ikut ikut bergede company. Di. Oi, kitu ikut. Lada ka company kam le de ka don ke jing thoba lada ka pengkenya kini ke jing ikut ka ela ka la ban kiu ying le ying sao Matunjuk undang. de helor kata danau ni minis ngau scam Pois ka. de lada ka ai kam tengin ong pada kumno nimla suban batai henry ni senia akibor jong ka ai lada ka wailet ye kini ki kendon ki bang wilayah pun di kermen baka ki bojong kaan kin sebisa kin sepet kin seirap ini wat na ki pai ba wat na ki seng mahala rungin pan ke jirap ngis ngaku ba lada ka company ke cek kelai ni ngin poi so tau pun Mem jimo juga long katu cakap banti motion. oh sa di office ki prepare aja ka bagi don sau peu ying ki penban sa ka cispa dia kata la pi ban pentikna la ban pentikna tang lada ki kun ki nongkok ko keluar ki nong patai ku bot ki wan cini bengin le survey yang kata jaka ka bang ngin le uno ubade try uno ubam de try ubo cukam tang keten ngin se kendo ngin se cem ngin se la kata ka block 1 pi ngiyai ka block Haka blok 1 nila na le ya kata. Kidon sao peusan ying ki beriu ki badan to blok 1. Henry ya ki topat di bepercak ki hapa ke blok 2 blok 3 ya kata nginang ya cekmat. Kumbang le ya ki to ki ba kamtra itu jika hapa blok 1 ya ki turun ni le kejo. Ya mo jimo juga nanti. Jaga lagi sekarang dulu. Kadang ikut kan selagi kata. Oh, mau kau beri kau. Abang ni ai sekarang kau beri rumah bagi ikut selagi. Hangor kata dan nori. Dan kibri bersurat itu lah. Jika terai ke semua cakap, kini kita yang beliau dia. Balik kita terai ke semua cakap, hangor jauh ikut selagi kata. Itu dan dikatakan ni bersau dia kata bagi lak inde kami bisa makan terakhir yang ikut Islam halor ikut Islam itu kita bagi berlepas tetapi Ya ka lepas ong mande marwe kumba mampu sampai tamun ong sampai makan terakhir itu yang kisian itu kisah betul jadi kuki itu kita kah ni siapa kuki ni andon ni ikut Islam ke kalau orang berkelabi dia ikut Islam so kita kamu bayar. Ikut Islam kalau orang panggil kan dia Islam lu penuh. Ada orang yang hendak. Sudah mendelan jadi. Lebih gila jur bor halal kita ikut Islam so kita Kasi konsulkan siya. Mano ba long Islam? Mano ba long di? Bale ba suyok kot ni hajong to kay na. Kita suspension ni ada, balik waktu, ndai balik mana? Sebab hal yang konti, begitu dan kita berdengam kita suka deh, kita orang yang kita ada kenal kita. Balik marwai, mana balik marwai. Hari kita jom kita balik marwai long,
kama yang ke elaka. Di yang itu ki balong prai hantu ka elaka ka siu da ka compensation. Da ka compensation da kita di hok di ni ai ka compensation ka ba la ya penbek da ka dor ba pelun. Kamu kata competition bisa na fund jo ila ka. Ha